Secondary education Manipur loba akhoi adagi Lairek namba aduga answer paper kai krasya me mata acho form loire ngarang si koi desa ma chalaga ton ba singjamai da wangkhai da yengshinu form su leire Maheiroi lup tarung su nan hai gre akhoi gi leirba Lairek namba si Lairek namba gi chi si quality si yam phajana namdaba aduga si gi tender hai gadra masigi tender tawna bu hona bada amaga mag habi jabi tawi aduna board ki chairman aduga commissioner masi koi mathak te action logo damne ha form si education commissioner si koi Maheiroi lo tumna phamsu leire aduna ngarang ki chalagi yengsilumda che gi quality leitaba aduga yararoi haidana korna peba Lairek tamle Maheiroi singda aduga matam chana su Lairek phangdaba aduga namba prince koi songi lipsiga no phaudung naraga uba adu paba matam nangang sa song waba adai kanum ka na mogi chi si hena khudung chana hona di mai yam kopna namba aduna yam angang du mami sokningai posu yam lei aduna de sam aduga Maheiroi lup tawna sakchila ba khongjeng asida jagi bakari wakhalon thamining bali chi si lai ba textbook matam cha pi da ba quality ka bol tong da si ba yam lai matam cha da sen thaduk da baira da jaga ekoida lai ba adugi tender tawraga printing farm jingida da tawo matam da khogi khudung chana ba ya ba bayong da su akoina tabak pa yawi koi mana ba jing si gi printing farm jingida thawak tawba masagi offset printer leiba dum khoi ga ti da za ba yawi hai tare subada yeka da ba pu da yeka da koi Manipur gi board of secondary education Manipur da lauri ba dabi ba la ki textbook ji quality aduga wasida khoi gi press da ba pa ta da nei ba si dari ba si ba si se do kating khalaga yabda se daru bodo me bota ba pa dei la pa like si ya ba jara quality nei ba si da be si yang ju ya ge bodo to di aga ji like pu ya lub ba de do khoi gi back bilan do ba export ki phoi ba like si je khoi gi yabda ki ya ge pa yo ta ya par ge quality lei ba hai ta khoi le ya lub ba quality lei ta ba hai ta khedari ya di se do adoi de kidan ye ga da khoi da like si yam pu bri da ga ga su si su pha ba yang ju yang ba do kha quality le de ya do borom se de ju se bari pu gi lauri ba adugi contract lo ga ba du da tender tawri ba khoi tender taw ga contract pi ba si da press ki si raw si offset taw bi ni ba like da bi ba ji da ya ge di quality le te taw lo ga bi yo hoji de sa ba se ga ba taw chi ya da apuri taw de ai wai chi si ya toy da bob sa gi adu ba te fu che ba tam sa da phagat ba te su ba tam sa phagat ba adu ga koi gi chahi ba lai di se sa da ho da hoji se sa da ho da e hoji se ho ka da sida like phag de hai bi issue je da thore asi ba tam sa da taw ba aba ya ta bai pa de do ba tam sa da he taw ka da koi si sigi phru sa da ya ba yo de adu da fajara to bi ro hai ba wai si ai tam je ni ani yamna